Díoghuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge. Sa ceacht seo, baimid ag fécint ceist scrúdathe a bhaineann leis an téime Teicneolaíocht. Is ceist é seo a bheith an bábar scrúdathe. Ceart go leor, so bhuailm fécint an gceist, bhuailm fécint an blean, agus bhuailm fécint roinnt nachhanna gur féidir leat a úsáid leis. Ok, dús baire an cheist. Chonnig tú post fógrathe don chomhlacht Teicneolaíochta Microsoft le déanaí. Ok, chonnig tú post, a job, fógrathe, advertised don chomhlacht Teicneolaíocht Microsoft. Scríomh Iarratas Poist don Post. Iarratas Poist sin job application. San Iarratas déan cursius féin, describe yourself. Agus cén fá go mé fá iarúnach don Post. Why would you be? So sin an mócanílach cén fá go mé fá iarúnach suitable don Post for the job. Chomá le sin play na skillane digitacha atá agat. So cén skillane atá agat a bheith go maith don Post seo. Okay, so an chomhlacht ná Microsoft. Okay, so cén sort ceist é seo? Well, is ceist fada é seo. Okay, so bhaith leat lehanach nó lehanach go le a scríomh seo. Okay, so an plan. Okay, so trí alt. Alt a hain, cursius féin. So, cad is anam dit, cá bhaim sure, cóhfuil tú de chónaí, agus an Teicneolaíocht é do héal. Okay, so an bhfuil idirlín agat, bhfuil ríomhre agat, an bhfuil tú go maith leis an Teicneolaíocht sin. Okay, an bhfuil an Teicneolaíocht tábhachtach dit. Okay, agus mar sin de. Okay, alta dó, na skillane Teicneolaíochta atá agat. Tá bránarm tá beidir autocorrect siúil an sin TEIC, Teicneolaíochta. So na cadí na skillane atá agat. An féidir leat riamhfost scríomh agus a cheola. An féidir leat dul na meán hausíalta. An bhfuil cúntas meán hausíalta agat. An féidir leat freastal chruinniú líne. Okay, Microsoft Teams. Go héintach. Iver 3, nó alta 3. Cén sort duine tú agus cén fá cór de Microsoft an post a thuirt ditse. Cén sort duine tú agus cén fá cór why should Microsoft give you the job? Okay, so cad a dhéanfaí tú mar oibrigh ma. Okay, so ag úsáid an I'm sure áisteach an sin. Cad a dhéanfaí tú? What will you do as a good worker? Okay, bei mé inám gach lá, bei mé unruch, honest. Ibróí mé go díon. Okay, bei mé go maith ag obair le fuireann. Okay, working with a team. Okay, so tá a lán rudaí an sin in alta 3. Okay, nachhanna. A chuine úsal. Okay, so by tú ag tosú an Iarratas mar seo. You'll be starting it like this, okay? With your data, of course, and a chuine úsal. Dear sir or madam. Bua lum curisteach an bust. I wish to apply for the job. Felúnach, iarúnach, suitable. Vain. Okay, so this is us answering on mefa, on mayfa. Would you be? I would be. Vain. Anna iarúnach den Post. Mar. Okay. Time sásta rudí nua a aulam. I am willing to learn new things. Tá dúil a gum sa Teicneolaíocht. Ní agat ach a gum. Tá dúil a gum. I have a great passion or interest for technology. Is duine unrach mé. I am an honest person.
Réitíim go hintach le daoine. I get on very well with people. Is imróir fórne mé. I'm a team player. Ibriam go hintach le daoine eile. I work very well with other people. Is duine cabhrach mé. I am a helpful person. Bhéing sásta rudaí nua a amhlaim. I would be happy and willing to learn new things. Tá a lán buana agam a bheith go hintach don chomhlacht dar lum. I have many talents that would be great for the company. Dar lum, in my opinion. Okay, no, it muhurum, in my opinion, version. By me inaum gachala, sin tábhachtach. I will be on time every day. Déine me mo dhíthal igoni. I will do my best always. Okay, so sin an cheist, agus sin an plan, agus an tror, agus an sin tá nachan a cainte an sin. Okay, an job atá gut, ná scríomh. Okay, so déine an plan, agus an sin scríomh, agus úsáid an struchtúr sin. Can I leat, agus slán go fáil.